Wala dadang khlad ukupa mynstep hynrei ialam hansi ya ke Barcelona haka El Clasico ban Pynliem ke Real Madrid banra ya ke La Liga. Kemudian supaya piki parlok ke bujung tenar ban page ya ke video hakane ke channel. Hakane ke video mentakas ngini page ya ke jinjat kai El Clasico kata ke Barcelona pyrshah ya ke Real Madrid. Berhakane ke jinjat kai ke Barcelona kelala ban Pynliem ke Real Madrid daar lanot. Pada kini ki argol ratep do Marcos Rashford haka menit ke bekendai lengba ke way ke freekick ke ba itenat bah. Berbut seka gol do Ferran Torres haka menit ke bekat pra ya ke bol ke bala assist do Dani Olmo. Berbarok kini argut ki player ki bala ban tep gol kila lej mare ban lek men si Hansi kum kedak ban lek burom ya ke jingklat no jong ukupa jong u haka step ke sengi ublay. Pertangkum ne ke kelas step kala kudno daar lanot. Perhapawan petengah ke lamit kini baru arteli kitim kim syam lalak syuk penki akajar berkumta ke ialehkai kala kudno daar lanot balengba kane ke jingjob ke Barcelona kala kelalong kata ke ladu jong ke La Liga menta usnem perwarla ke ialehkai hakala Liga kidang sak samarlai teli ke ialehkai hynrei ke Barcelona kala de pentik na yalade pakadai kata ke ladu jong ke La Liga menta ke samoi dak ke bakalaban yo kendai puai point hakilai pesan teli ke ialehkai kat ba ke Real Madrid pat kanyo tah nyop point hakilai pesan teli ke ialehkai pyrshah ke way per ke ialehkai kata hak Premier League ke Burnley pyrshah ya ke Aston Villa kane ke ialehkai kala kudno dak ke ialehkai daar laar pyrshah ke way per ke ialehkai kata ke Crystal Palace pyrshah ya ke Everton kane ru ke ialehkai kala kudno dak ke ialehkai daar laar pyrshah ke way per ke ialehkai kata ke Nottingham Forest pyrshah ya ke Newcastle United kane ru ke ialehkai kala kudno dak ke ialehkai daway laway pyrshah ke way per ke ialehkai kata ke Arsenal pyrshah ya ke West Ham kane ke ialehkai kalau ngapa syong shit bah namar ke Arsenal ke don kambit ban job ban pentik na yalade pekan lam khmat ya kambit ya ken point ha ke Premier League hynrei ke West Ham pat ke ha pen kunting pan Pynliem ya ke Arsenal ha kane ke ialehkai panlat na ke relegation pat kumta kini baro arteri kitim kilia kunting bha dak ke bah ke kelas step om shimladon mano bala pan penki ya ke jar pada hapawan peteng hak ke lamit ke Arsenal ke lawan penki ya kejar hak menit ke prapulai lengba utursat hynrei ke West Ham ke lawan penyekai ya kene ke ialehkai hak menit ke kendai pau plus pra lengba William hynrei kene ke gol ke shot disallow no namar ke ladon ke fall ya David Raya orang up gol jong ke Arsenal haswa ban tap ya kene ke gol pat kumta ke ialehkai ke lakut no tashi lanot pat lengba kene ke jingjob ke Arsenal kadang bad hi klik kami yakin point dak ba kayo nyop kendai point hakilai penru teli ke ialehkai kat ba ke Man City pat ke babat hak kedan baar kayo nyop sau point hakilai pesan teli ke ialehkai hynrei ke Man City pat kadon ke game enhance balengba kane ke jingjob ke Arsenal kala nang jan banra ya ke Premier League namar kadon satang arteli ke ialehkai ha ke Premier League de paralog mentakas ngitang kini ki video ki bakendiat telada pisnotra bersengap ya ki khubor sport kum kadak ban penkre ya ke FIFA World Cup subscribe ya kene ke channel bapila ban yo ya ki khubor ki baman lakas ngi na menta ke FIFA World Cup de paralog mentakas ngitang kini ki video kublai shibon